Në ditën e varrimit të tragjedisë në Koçan, qytetin e ka mbuluar trishtimi i heshtjes dhe petku i zi. Fotografitë e shumë të rinjve me shirit të zi qëndrojnë në qendër të Koçanit mes lulesh dhe qirinjve që po digjen. Përderisa vetëm disa kilometra nga qendra, varrosen trupat e të rinjve që humbën jetën në tragjedinë e 16 marsit. Aty ku qëndron edhe libri i zis, qytetarët mes lotësh shkruajnë fjalët e fundit për të rinjt. Знаете, що ние живеем на краят от градот. Слушаме тишина. Знаете колко е страшно да слушате тишина. Градот умре нови денови. Жал ми е. Па јас не знам, мислам, јас сум дојден за тоа да дојдем. Идам на гробиште, имам колеги, пријатели, колега ми беше, шеф ми беше и така. Никој не е добар. Сите се болни, сите се измачени. Тоа е нешто што на никој треба да не му даде Господ на такво нешто да се случи. На никој и никогаш. Кочани, ако појдете по улиците, нема народ. Ако некој се оди да си ја заврши работата на брзина, двајца не се стават на едно исто место за да разговарат. Qytetarët thonë se heshtja e trisht që ka mbuluar funde krye qytetin do të zgjasë edhe për shumë kohë në këtë qytet, ku të gjithë me njëri tjetrin njihen.